ai ka kun da ka ksiar ya ukpa ban lej pha sumare ka kemi. Kamitil ka wan na ka longing ka badok bat ka don laingot si para arngot kentei uwe uhenmen senrang. Kamitil ka day ka kun ba ar na pudang jong kini ki laingot. Kamitil ka la school tang kelas 7 na marba la kersan syu haying na du ba ka kemi ka layok pang. Kamitil ka day ka samla ka babahabok ka laya kendo bat uwe ubriu uba kerteng u Josh. Kamitil ka laya it samla buri-buri bat u Josh. Ukpa jong kamitil suk baka kun kanya poi ka bat ubriu uba riuspa na marila jong kiduk. Kamitil na mar baka it palati u Josh kalaj but no ya u klem da hun da suk ka kemi bat ukpa. U Josh umpat ya kendo na itu ya ka kemi bat ukpa jong kamitil na mar ba kim suk ya u. Kamitil kalaj ya thona bat u Josh tang baro arngut. Na du ba kini ki arngut kila dep ya tho kila salang no. Kamitil ka klemnet pai syu sya ying na mar ka ting ya ukpa pati uhenman senrang jong ka. Ka kamai ka ji jong u Josh ka biang bha kim ju kerdo ki bit ki biang na dong sya dong haying jong ki. Hadin lai senam kini ki arngut silok kim pat dan kunon kti. Kamitil na mar ba ka yoklok do ubriu ubariu spa ka bit ka biang na do kli hadu kejat. Kamitil watla ka ruspa makna ba ulok Henry ka mensim jong ka kamsuk. Namar ka kemi bat ukpa kim hun baka kun jong ki kanya poi ka bat ubriu ubariu spa. Ha ka wei ka sngi u Josh ulat yalam yau ya kamitil banet tit jing tit. Kat ba kini ki arngut sila kidanya tit so. Ukpa jong kamitil uwan tit so lang hangta hadukan. Ukpa jong kamitil upan tit tang uwai uso bakan nyobam ka kemi jong kamitil namar ba omdan pisa. Kamitil ka isen ukpa la jong Henry kamla le namar ulok jong ka udon hajan. Kamitil ka lo je usatik ser na simprakti jong ka. Bat ka shimde uwe uso nimtra na plathep so la jong. Ka thep ye usatik ser hapo jong uso bat ka aiburi ukpa la jong. Ukpa jong kamitil ushimi uso ba ai ka kun. U thep lang ha ka plastik bat thep so jong u bat ulej nyo. Unong di so ulayo ka jingle jong kamitil Henry ong ya ka. U Josh uladep siu pisa bay so hadukan bakitit bat kilej no. U Josh ong ya kamitil bakan na isyong no hapo kali bat ila jong pat u tep ya kitir kitar na bhen kali. Katba u Josh udang mut ban kiu no hakali. Unong di so ulawan bay u Josh na din bat ulapan pay ka pisa batam na kabaitit so jong u. U Josh u klem chim shu ya kapisa batam u aino ya unong diso. Unong diso ula ong ba ngamut banya tu sa pang ka log jong pe. U Josh ula ong to ya tu ya nga balay jia ayu. Unong diso ula ya tu ya u Josh sa pang ka jing tep sa tik siar jong kamitil ha uso. U Josh u pet ya kakti jong kamitil u yo ba usati don shu hakti jong ka. U Josh ula khot ya ka log jong u bakan wan sabar. Kamitil ka her na kali, ka lej hajan jong u. U Josh ula ong, mitil, kidang lej ma pi siya ying, ngan lej pentit gif ya pi ka way. Kamitil ka kongu ka jing ong u Josh, bat ka lej to siya ying da ka kali passenger. U Josh ulej but din ni ukpa jong kamitil hadu ba undalap. U Josh ula ong ukpa jong kamitil, ba ap syua kendiat, ngadon kam ya pi. Ukpa jong kamitil, ula ting la kuyo, bat ula yang hajo. U Josh ula keli ukpa jong kamitil. Pidei manu ba kamitil ka ay sa tiksir ya pi. Uni uba ula ong, ngade ukpa jong kamitil. Ukpa ula ya tuyo u Josh, ba kamitil ka ay nga da usa tiksir bangan lejdi. Bangan yot le shimdawaya ka kemi jong ka. Ukpa ula ya tuyo u Josh, ba umbiang jing bela, umyok pisa ban penshimdawaya ka kemi. U Josh usay nakabek pisa san hajar tingka, u ay ukpa. Bat ula ong, aino katu kasatik siar jonga, na marka day kasati bangilayate akapor ya to. Ukpa u aino ya usatik siar jong kamitil ha u Josh, bat ulet paino sa ying. Hadin katu katne kenta, u Josh ulawan ha ying. Kamitil kalaong, balay Josh pislam kata-kata, ngalatat ban ap ya piwan ragif ayu ya nga. U Josh ulaong, mitil, ngamut ban pentit da kakaduk siar ya Tang ba karem dor palat. U Josh ula ong biang. Mitil. Yangin ya dino da uto usatik siar jong pi. Ayanga uto usatik siar. Ngan pentit no da kakaduk siar.
Kamitil kalaong, Josh ngam kuak siar syu ngalabiang tang uni usati. U Josh ulaong, mitil, aya nga utu usati ksiar jong pi, nganit tiet ila jong lada pi mkuak syu ma pi. Kamitil kalaong, kasati jong nga kalaja. U Josh usai arta ti usati bat ulaong, kalaja ne pilalit aya no yano. Kamitil ka kendit haba kayo iya usati bakala ay ukpa, ubat penban da u Josh. Kamitil kalaong, piyo na uni usati. U Josh ulaong, ngayo na uto ubri uba pilit ay mapiken. U Josh ulayatu ya kamitil sepang ba ulit be na din ni ukpa jongka. U Josh ulaong, balay mitil pimpan pisaya nga, kat kene ka jingjia hayi nga sem jongpi. Kamitil kalaong, ngalapan niya pi brabor Josh, tang ba ngam juya tu ya pi ban pantit dawa ya imay. Day kata kadaw, ngalas ngole ran ban pan pisaya pi, ngam ban siya nga haban ayno ada usati jong nga ya ipa. Kenang ban yo pantit dawa ya imay, namar ipang jur. Kamitil kalaya tu ya ulok, ba uhan men jong nga julit petlam ya imay, kapara jong nga ruk kadang red. Kamitil kalaong biang, Josh, pi pimday ukun jong imay, pi day upersa, kumno pinchu ay pisa tang mapi marway, ngate ngam sngaw ya hap. U Josh ulaong biang, balay mitil pi ong gumta, imay ipa jong pi kidey ki kmiki kipa jong nga. Landang impet na sumaraki, kan naman to yang ibangin yalong siying sistem. U Josh usaya ka gift ba ulatit hayaw nakabanta jong nga mitil, u aya ka. Kalok jong u kadap da ka jingkemen ba ka yoklok ya ubri ubas ngaw tu, bat ubala kloy banyarap nakabanta ka kami bat ukpa jong ka. Lada episode nat, sungguh like, share, bat subscribe ke channel, bat share komen.